unfortunately daget doma bulote non nang kele GMP election nang te bok bom lo lasi ladak iti nang edu narat tumpan apen long lubu rat tumpan nili eson soni non ke wang GMP election apan kumar party phansi vote ke jok dunji ma lapen ador ke sonaya vote kumar party phansi pi ma pu rat tumpen chingki chethan ajai mek dengkon lo lasi wan ma rada tum alam thele arju Francis nang limen chethan ni dete ben nang lirong limen bangke dong singbi lirong bangke arna saglang nang te nang li no nang kele GMP election ta nang te bogi bom lo lasi kumar party phansi nang ninge chethe lapen ador ke sonaya vote nang li pi ko namate sarkar ling si dari bom nak mata pun tu si ini tu sini hanglah namate candidate bang si laran tu fonte baca bang lo candidate ke alang li nona bang ke ruling party tum bang ke alang di Omar Singh ki sofan sekilo da senang di alang di kantong vote pi pupulum la candidate tu si la vote ya ini mata ini bang Francis nang limen chethan ni dete limen ke khorsing to di alam bang la puhelo nang li non MP election nang kele podok dog lo lasi nang li ador ke sonaya vote kumar bang phuban sinang li pik pa lapen kumar party phan la lo ni di bangke ini dok ne bangke de dige la epeta si siai ka thar basi de dige politika vote ka abang ke ni gel phasi ki gen rong ko kwan nang ninge chethe do lapen ko pia pochinang jai ka thar phan ador sonaya vote ke PG pu nang li la bangke ni bi ba ni de febar ke mane la sarjai ka thar bangke la bangke kar piang long lapen long ria farman khaya farman lapen ke che so tum phan vote tal des lapen ke che man dakar biang long pang tung je phanang sai ya ka thar bang la so bangke claim ji ba angthin do masini di bang ta ni ke che din da Francis nang limen chethan ni dete Nililan ke mekring titi. nang li dak arong so lagadi Darang solan. rong amen ke chethan ni dete Hetsenat. long le bui hetena rong so Hetsenat. tangte nang li non MP election kilik ta nang te bogik bom lo lasi kumara party phansi nang li ador ke sonaya vote ke pik pa Nili ke nona ko sarkar de long se do bom na po BJP pan nang kok po nili ke ha kai pan chikela lepin nang gente. BJP along nang li ke dodun pen kwan ning kang samdo Ning saming samsele he setang ke jok jeta sarkar de long ke jo ke ning samsele hem tanang patang ti bon ta nili ke dodun ke ha BJP klang lu pen hem sita jok pet ta persisia versia long versia long asket a president ta chodu na ke non hem bang hem so bang ke ang bong a poisa bang ke bang choder ke non hem ta nang tang te a ting dip de jat je non ting ban ni mi thang chen nam pu chi bihu bana lo thek piang plak pe jat non ta hem la moy tang te ke a prang ta reporta tam bang lo han non lo non hem ta te ni kan ti pho lo mon sa tang ke sarkar do long ke boy pen se terek re dat la ma ke jok do nang kok po he ke la thek se dat la ma ke la sa teng po lo te jok do tung te lo ta sarkar do long pa lam he pini uruna do ni dete kadom element ke long kiram sena arong bang ke arong ke ni ligedak berpathar berong PS lasi non nang kele GMP election ta nang te bogik bom lo lasi nang li komat abang phu phansi ador ke sonaya vote nang li chipi ko la bang ke ipira si tik lo antong jai ka thar tik lo han pachin thate nilimen rupson kro nang li non kopia sai siklemik bom lo chugang te ba sai klem bo chugang tik si dak chuklem bom de tang te nang li MP kilik sitame nang te bok het lo lasi nang li komara party phansi nang li ning ka chi thelo nilinon mare lai PLC hansi ning chithe la tung hansi motor pula kopia ning ka chi the ban si alang li tum phan nang li ador ke sonai vote ke pi ji pa mathai lo wan alamange than pachin da mara are te mane la ningang samlo la non pidam tang ta la dak akam ta claim de son si ke long pola saria dilong la kelang pilong akam ta tum si pachun son man de lo pola si la dak ben si ning ji the den ra tum han si pula
Nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.